So, mabudi today, let's unbox this gift mga mabudi na binigay sa ating mga mabudi sa ating wedding day mga mabudi. So, let's unbox sa isang mabudi. Ito siya ang unang mabudi, yung in-unbox namin sa kasal mga mabudi. This is the first. Then, this is the second. Yung small and big and small gift na dapat buksan, abrihan sa kasal. So, love, open nyo yung isa. Kaya sila gatag. Kring. Salamat, Queen. Congratulations. Ako ni isuon by heart. Towel. Towel. Tapos may letter. Sa towel. Dalawang towel at may letter. Wow! That's her. Kita sa letter. Boom! Ay, ako lang basaan eh. Taas man eh. Queen, thank you rin. Next, From Lee, kay Leon eh. Leo. Good. Ito daw muna cause I'm broke. Then, boom. Wait, What is this? Inimaw nila. isang cup. Ang kape. Ano natin couple mug. Couple ba ni? Boom. Ayan. Sa couple mug. Ay mug. Thank you, Lee. Okay, next. Ano daw? Nandilagay sa nila from Basala? Basala? Hmm. Thank you, Ani. Ano ni? Diyan na. Lululo. Ulit yung bag. Hindi ko yung bag. Ano ni? Uy. Ambot lang. Uy, isang bed yun. Bedsheet. Hmm. Thank you. Makapalit na dito kag ano lang. Boom. Yung naikuan. Uy. Say pakapin. $1 million. 1 million. Wow, 1 million. Thank you. Thank you. Sige, next. Bili ka na. Okay, from Ninang Susan. Oh, Naghatag ano. Sudanan. Sudanan sa Sudan. sa Sudan. Yun. Okay, from Kuya Anton Dumafias. Anin. Baton. Oh, another ano lang. Wow, another Another towel. towel. Another towel. Isa. Hi, mini ano oh. Itong mini fan. Ay, this mini fan. Yung mini fan stand. Na stand. Ayan na. Pero na siya stand. Thank you. Kanike from Ninang Mekay. Ano ang habol mo? Wow. Wow! Thank you very much. Kung natin habol. Naihabol. Kung natin ano. Nice. Balay. May pangalan ni. May pangalan. Ano yung pangalan? Wala. So, wala yung pangalan kung kinsa man eh. Kung kinsa man eh, salamat. So, di pa na siya mao guys. Daghan pa kayo ninapad sa balay nila Angela. Napay upat. Bihatod. Boom! DIY. Na Another pixel. Itzel. Murag. Miso. From Meso and Ablas family. Ila ano ni. Kang Tarot. Tarot o ila ID. Wow. Let's see. Thank you, Bing. Ala. Tama jud ka. Rice cooker. Sheesh. Sheesh. Wow, thank you. Mini rice cooker, 1.5. So, 8 cups. Thank you. Thank you very much.